so answer be nani if you have any Chelsea form ade be Chelsea be competitive trophy bia o said ni patch team bi bia na fa munya ni nyina bi so Chelsea from heaven yes from heaven straight ABC form and you say they home no it you say wa ho kire ma fa ho be dom yen okay because Madrid for no for the first time mu nyina di achi Chelsea for mu ayo mu an be na ye den Chelsea for mun soli o Chelsea for mun soli o muntina Madrid bia di for ye say na ti okay ne just say be ya mam e kan na 3 na me na ji o nke bi nsia na nsu Chelsea for you. Oh yeah. Ati we no yakasa na se anu ade Chelsea for mo ya. That say ye bekasa na. Mo ya ade. O ti anu ayo. Oh yeah. For now no de. Ye bebo mabaso. For now money yo. For now the one kasi oni fi top bi na eja to that top bi ayeje. Kind cre. Na say fan abi am be ko bi am. Ye di me ya hanu. Oh okay. Yakọ fan na 90. Ye really sa. Ya deje sa. Oh ne say ye di adwuma no. Dem ko bia. Ya ko bi. Oh okay. Ye kwadi ye beje. Munya ko fan anko ya beje. Oh okay. Ba ko na Manchester gifle mo nsem no okay. 2008 no. Oh that be 22 of day ba. Oh okay. Ye share mu ni ba na fan bia. Afena wa bo date. Ba o ka se bia trophy fan na bia mo ko bia mo je dia. Ele kwa yihu mobo. Afena wa kan yi. Na mo dia 2008. That be o tie. Yes, way back. What's na o kan no. O say fan na bia mo be ko bia mo je. Meanwhile no so mo ne Manchester United eko fan na Manchester na mo kwa ne ma ko fan na. O dia ye 22% na. I don't know the order to check. 22% na ye kan. There be some be ye tie for betting na bia. 22 of day back. Since Chelsea G UEFA Champions League no. From 2012 for Chelsea G UEFA Champions League. Fan na bi ko bi ebeje. Oh okay. Fan na bi ya. And na wa fi the record be see. Yes. And now the only be there be. Yes, 95. Sarah 45 years hospice. O me say of Europa. Na sa records na mo kan ya na hemfo na de bae. Records there. Man mo betina ha, one prof na betina kan. O de be ya ye ko be ya. Ebi we be 100 years. Ebi 75. Yes, 95. Yes, 95 na wo. And say ya. Eti me say da bi Betis. And o kwa na monfo na si form. O mo first go no. Na no memle da na de one man di kan. What you say? Send prof ka me dey dem work kan no. And dem go he. Loski over at least 100%. Okay. And nipe wo krom ha na wia and I got especially the whole world ah. Loski heading. Set Chelsea bit much. Me na I see set trophy near Chelsea dia. Itina na no memle da me catch you say. Me catch you say. Me catch you say. Oh David, me catch you say uti. Obeka ya. I'm not proud of say no born ya mpon na tell me. O David power. Ya present trophy na ko ye. Chairman nje. Na chairman nje kra. Masa ne me say eh let's form PH. Oh there's no do born no say. Yeah boy pass. I'm say ko PH. Because of Manchester for you. Because of England. And it's we ever bomb white carpet. Any Monday the nobody catch out. Monday. And then obwa. Okay. Mu yima free. Betis Betis Betis. FC no nyaje. Manchester for no dey ye men. You say but the mama me bla ye kwade ya mate wa. Oh dey go ye. Support am the mama nya wa na ye kwa. Akopet man shebo we na kai. Akopet. Okay. But do dey be kwa ma na dey. You team support am. Na dia ade ba ko ne say. Sisi an menya dae bia. Dae son no o dey make kan wasem. Okay. Mason dae. Na it's about Manchester United. 2025-26. 2025-26 season, yeah, Manchester season. Wow. Oh yeah. David. Manika say because me dream na me nya. Your life on Facebook. Me entire nya dream sir. Okay. But dream na me nya no Manchester United. Let's what tell there are two. The beauty. Bonus 2025-26 season no. Na Manchester United season. Oh no, my day, oh, English Premier League na ya je. Bravo. Oh. Now other amount of players you ever come on. And you play that the good. Uti. Ode anoma bisu. Anoma bisu. Say you hwe. Do dey munya wetre. Mo dey now
Yeah, Liverpool for the city for not to turn on. Says yeah, I play Biaba. Yes. DJ Bia na obonyo na 77 hwena bokakra. Na obonyo na nyom na ase moye. DJ onyom ne moye asem ne ame. Etumo dia dia mo me ko dia mba ye. 15 position to league. Emfa. We dey come at. So mo Chelsea kwa yanka se be. Yenim nyanya. O ma yanko ma na nembra. 2025 26 mwa. Okay, see. Prof for you really yanko. Okay. Ma yanko. Waza. Ma yanko. Chasing kwa. Ma yanko bla. There be story be any chasing kwa. Okay. Yanko bla. Alright, 80 your conquer course na your latest and update no and so Japan no game no and so to be to twa e will be obia no say and no game no to twa no Chelsea team no against a team ye fin Paris Saint-Germain and a team pony game ni kona wie na Chelsea a she e ka pole aye Chelsea e ka pole me sa e to fe PG homo so o man team anti ko pama e po 2 goals ama pantia ye fe João Pedro and so te pa ko ka ho tima ye fe Chelsea eti enu after game no na e was presentation awards and so temi to twa won say game no e to twa oman a ye fe USA United States of America omuma mpani a ye fe Donald Trump enu a na o pike no so na nyansa nketwa kwa won say Chelsea owner ye fe aye Tompoli won say America dehye wo American entinu a na omunyina enso pike so etinu after game no na e was Donald Trump so we see park and so come na just almost presentation almost to me call no almost present a trophy any medals at Matima ye fe a Chelsea team no any pobokwa ye fe Paris Saint-Germain ATP photo so na ye Donald Trump tema we see VIP and so etiane chen a Chelsea a podium so ye sound kakra sere enema and so kwai. Eti wei mna openia wano America omanpeni Donald Trump wano no chese okosi podium no sono na chese ohwe stadium supporters posia na enyansan ketakra ya chese utimi sanua enima koyi pa enso demadwumadi no na etimi fo ba konto somame na yensase yentoso enso enfamfro na pepe enso etimi yakama after dwumadi no na se Donald Trump e wose odin kama akra nti yentin koma na se Donald Trump USA omanpeni wanso after game sancha for a trip no ene papa no enso tin kama etientie Donald Trump and sama wore to dwa in the United States as the World Club Cup takes place here. What does it say for America on a global stage, not just for politics, but now sports too? Well, it's a big thing, and Johnny's a friend of mine. He's done such a great job with the league and with soccer, or they would call it football, but I guess we call it soccer. I'm not sure that change could be made very easily, but it's great to watch, and this is a little bit of an upset that we're watching today, isn't it, huh? No, not surprising. So far, it's incredible. What if we make an executive order? We can only say football from now on. I think we could do that. I think I could do that. Yeah, well, speaking of Gianni, I mean, FIFA's been so wonderful in this process, and I know that you've had their trophy on your desk. Now it's at the Trump Tower. What do you think they're doing for the sport in America? Oh, they're doing fantastically well. It's a growing sport. It's a great sport. That's right. They said, could you hold this trophy for a little while? We put it in the Oval Office, and then I said, when are you going to pick up the trophy? He says, we're never going to pick it up. You can have it forever in the Oval Office. We're making a new one. And they actually made a new one. So that was quite exciting, but it's in the Oval.
eti wei ayan koma Donald Trump America mampeni enwa after Jumadi na se won so ni sanse we tudwa was say na it was incredible na Jumadi no na eye kama esoni papa was enima koyi pa yedue pa bi sanse ene obekaya before sa eye game no eba beto dwana me ka tell say eye trophy no won so e de akosa eye say Trump eye tower so enwa say indeed eye monyam hye pa enso tema America man no eti wei ayen sam kakra anu so after the game no Donald Trump ya America mampani enso to dwa abra chese dwumadi no enso etimi koda wie na yenkotie enkohwe time a chese trophy no anu so omuti present here tima ye fan Chelsea na captain Ray James and a corner fee. I trophy from tima ye fa Chelsea ATB yenhwe na yenhwesa de captain fantastic tima ye fan Chelsea a corner team I trophy no. It has been some journey to get here. Now, let's see how all this is going to work. Blue confetti in the air, blue shirts in the history books, blue hearts everywhere, bursting with pride. Everything Chelsea have touched today has turned to gold. Chelsea, the FIFA Club World Cup champions. What a day for them, what a journey, what a competition in the United States, and back to London with pride in their hearts. We'll have more reaction to it all to come. Eti wei enso eye moment a Chelsea team no enso etimi LFT eye FIFA Club World Cup trophy no eti enua na enyansam ketwakra enso ewo MetLife eye stadium ewo USA na se New Jersey ena dwumade no enso etimi to dwa metewasam enso temao ewo dwumade enso ene awie na enu after game no ya Chelsea trophy enso etimi lift no na ewo so pani a ye fe enso Maresca ayi coach tima ye fan ayi Chelsea eboboku a eno ye fan ayi Chelsea na awose won nsamakra enso etimi tija eti yenkotie opani a ye fan enso Maresca coach tima Chelsea after the game no. We out. We are very happy, especially against PSG that, as I said 2 days ago in the press conference, I consider them the best team in the world, with one of the best managers in the world, fantastic player. So today has been top achievement. This lady in the front here, please. Buenas tardes, Mister. Enhorabuena por la victoria. Good evening, Coach. Congratulations on the win. If possible, could you please tell us about Bernardo Cueva's job and the impact he had on your team and how important it was on this win? We're not here to talk about Bernardo, we're here to talk about the team. Thank you. Eti wei enso ayense openia wono ye fan enso Maresca coach etima team na ye fan aye Chelsea world champion ene se opasa siso a Chelsea club ni nyina womo ene champions a sanse wei aye FIFA ene organize eti FIFA club world cup rasa kwachi a wo ena also oye aye Chelsea world champion Chelsea enu after game no na Chelsea omu coach enso Maresca enso ene sanse we to dwa mete one some enso tema was before this game no
na PSG team no wɔn ɛyɛ super wɔsi wɔn kura fantastic team a wɔn kura fantastic coach ɛsan so kura ɛyɛ good players a wɔn team sɛ na wɔn team no na ano den paa eti wɔn nso organize wɔn yie na sɛ well organize team a yɛfiri ɛyɛ Chelsea no ka ho ɛna wɔn Chelsea team no ɛnso etimi ɛfa down massive win no on team a yɛfiri ɛyɛ PSG yɛnkɔ the losing side dan ɔpɛni a yɛfiri Luis Enrique wɔn nso ɛyɛ coach ɛtɛmɛ pɔ bɔkɔ a yɛfiri PSG this season wɔakyi treble wɔakyi coupe de France wɔakyi French league ɛna wɔakyi UEFA Champions League no ɛnso deɛ si na so nte sɛ wutia ɛnyɛ sɛ coach no wasa na mmom no wɔkɔhyia ne meter yɛntie Enzo Maresca after game nsɛm a wɔn nso wɔde ɛto dwa. The sound is bad. AFP, how do you explain this defeat? Is it a game that's one game too much in a season that is full of tension? Good afternoon or good evening, I'm not sure. You know, football, that's the way it is. Can't explain everything, but I think that we would need to see the match again in order to analyze exactly what happened. But I believe that they actually started the game really, really well, with a lot of pressure. And eti wei enso ɛyɛ coach a wɔn yɛfɛ Luis Enrique wɔn nso after game wɔsi nsɛntwɛn bi san sɛ asɛ kyɛ sɛ surprise series atena surprise wɔ kakra na ɛna wɔsi football ɛyɛ saa na teɛ kyɛ sɛ ɛnima bi a ɛnso tɛmi si in football eti ɛnɛ wɔn ntɛmi nka bi pia na deɛ wɔsi ne ba na ɛna no nso ɛtɛmi ba yɛ eti wei ɛyɛ Luis Enrique coach. Tima yɛfrɛ Paris Saint-Germain ɛyɛ PSG yɛnkɔ Captain Fantastic apantia yɛfrɛ Ray James na ɛno Ray James bɛma after game no na the game no bɛkɔ ɛnte no ɔnwe ne se kakra na mɔdɛ mɔm yɛntie nsɛm a Ray James ɛde to twa after game no captain ɛtima Chelsea. It's the best team we faced and you know we knew it was going to be tough. I know the team was ready, and I think we showed that. First of all, congratulations. Can you take us through the trophy lift? And what exactly did you say to Trump, and what did he say to you when you were there for the photo? No, to be honest, it was quite loud. I couldn't hear too much. You know, he just congratulated me and the team, you know, for winning the trophy and to enjoy the moment. Eti deɛ openia ana panche yɛ fɛ no kyɛsɛ Ray James wɔn nso de to twan sɛ game deɛ before this game no na esim na samanfo antarati Chelsea team no eti ɔmo nso ɔmo grazum yɛ sɛ coach ne kan na ɛna sɛ no ka ho ɛna ma pɔ bɔkɔ ɛfɛ Chelsea ɛnso ɛtimi agye this particular trophy ɛna sɛ tournament no ɛnso deɛ si ɔmo na so na ɔso ɔpɔ team players yi na ɔpɔ ɔmo so na ɔsi wɔ the USA what Thomas says, say, Osha supporters here, and Pempima United States of America, and people for a Manson, a best support to Tima, a Chelsea, a Tiway, a passport, a Yanseta, and a Pentia, Ray James, a Tima, a Chelsea supporters, as a Sisuya, many Buga, Yakahon, Yasasia Loski Santa one so wanted to support Ebetachi, and Tina, as a dirt and challenging. As a tapon ponche, as a tatantalum tantala, one so what temoe, Messi Sauko Kumasia, and Yans and Ketonuran, ne annual Dimian Semi Senior Ma, Nessa Dollar Company finds some A, Tessa need just as a search supporters wrong. Ye woman, and Yans and Ketaka, a Tinua, way a gamer, a toja, with Tim Cinema, and so at pay, Nana or Wayna Tampon, and Emma Metches Empress Samina, Chelsea supporters ya, Chesamu Jim Homina, me pacha ATP, a fayam fatia can to swear, not young Quenim and so, no pipens to Etim Yakama, now after game room, and answer after tournament I was say, ye team
of the tournament na se players amomone mo enso etimi so no e wo se yetimi na pepe enso etimi kama na enema enso etimi fan topa enso etimi from enu ebia face pokono so eti oso kwen na be powani akoma na yenko yanim sa na enema enso etimi kama na eneya bantia ya si bonu we goalkeeper etima omtima ya ahila na ofi Morocco wanu eno mo se just the performance important paro na esoni goalkeepers ni nyina just and say a team of the week and I say team of the tournament na the performance and your part 8 on 7.5 over 10 one NSS goalkeeper one omutim yino na uko defensively na say defense one yenya Achraf Hakimi wenya 7.3 over 10 one ever hono yenya Khalidou Koulibaly wenya 7.7 over 10 80 and also Khalidou Koulibaly one so etimi ewura mo honma na otimi sadron adina no tempa ya enyansa ketwa eti Khalidou Koulibaly ewura mo saro na otimi sa wose eniema enso etimi kokama enso timomo na mamimfo we ema wero enes aye right way pa na Achraf Hakimi ejina ayechese right left wall na yenya Marquinhos ena pantia ye friend Thiago aye Silva yes enti Thiago Silva ene Marquinhos epecha aye fine five na yenya Mark aye Kukuara also petit from left back eno ayechese defensive no na ye konfifwa ye benya Vetia ena pantia ye fe Enzo Fernandez esia kete Manchester team no na ukwanimu ye Benjamin Pedro Neto akodawe ball this tournament ye performance na enyansa nketwa enime koyipa enso temano na Topeo Petit from left ye Kopama Chelsea Pantie na ukwanimu ye Benjamin Pantia ye fen Gonzalo Garcia ye tibe fe Rimate ana Pantia ye fe se Arias ana se Arias wano so enso esia kante matima ye fe Fluminense 80 Chelsea enya 4 players PSG enya 3 players eye team of ahila enya 1 players no goalkeeper and Fluminense enso team nya eye 2 players and Real Madrid enya player pa Pantia ye fel Gonzalo Garcia warunko a ene player team wuramo enso team of the tournament eye FIFA Club World Cup no we eye official 80 NSN ukofo ba bi na se de wo dia ene wala eno na beer face pokoro ATP yan kwanime na fata kamami na foto so fa beer so na eno of the game no I was say PS no mama eno wife mo chese I was so mutisi park so kakra eti mo se face pokoro we aya bantia ye fani Enzo Maresca eti one wife and a beer so sari kama wotim say yes and kwatamienu wotim say pusan touch piano e play tiepa we Enzo Maresca and answer bantia ye fe Enzo Fernandez one o beer eti Manchester team no eti piate ye pia so quick na ye kwem sa eti coach so nie we coach ya ye fe Enzo Maresca na Enzo ne nkota no wo mi emako enan esa wife enso ka ho sense tesemiura daddy what you say and semiura coach trophy dia mama yem bona chitomo na enema enso temie kama etwe coach ya ye fe Enzo Maresca one wife and busha for na nkota wo fefo tien kama Tese woman soft camera woman so activity park so me pato yanku anime na fante kamami na enwa keep away enwa saves pa na enyo sanketo na ye potra metimi no wotim se anyone so koyipa wachi Golden Grove no enso tese na so na ayemi nwa se wetaminim ese buka be pa mutia
keeper no ekwatin quoting gloves edison now so this particular tournament nanso ye team of the tournament yam friend down goal post ye kofa pantia ye fe yasim bonu enti wenu emlenin camp so patron enti goalkeeper yi enwo says a crucial saves ya enwo ye team ye fe ye Chelsea wero ye fe Robert Sanchez no ne performance no ne eye kejua ne anu onteme pacha ye nkwa anim sa na fa dia ka toto so ne pepe so team ye kama we enso pantia ye fe Gonzalo Garcia wonu sisi aka tematima ye fe Remoden wonu su de konti aye golden boot on enso disi na so we share 4 goals this just ended aye tournament no wonu say ye peka se waji cooking enso ti na so ye fe Gonzalo Garcia we see aka tematima ye fe Remoden wonu su ne beer face book no so me pacho pe yan kwani me na fa take mama na pepe so etim ye kama na ene ne tienie ene Chelsea team no sa usha esa mento international trophy na Chelsea enso temiaje Chelsea achi UEFA Champions League Chelsea achi Europa League Chelsea achi ayo Conference League no ayo Super Cup Chelsea so sanso ade ene Chelsea achi omagin ayo FIFA Club World Cup esina so we international yemfa domestic league no enso kan Premier League na FA Cup no any Cup committee shedra yemfa nka ho we international enti say be UEFA announce FIFA organize tournament no be one Chelsea enso entimeje be enti enese Chelsea yomaya enka wake up o nke agechia enti Chelsea team no mansa o beto one pantam na yakwelu sa enti Chelsea the beer face pokoro and trophy maku enum enso esiswe emuoto papa enyansa ketobe topi yen kwani me enchami pobesi na chese tumodi no enso timia toso na enu after game lost game entuko crazy na entuko ne si na wotim say yes na atene ha twie pa okay ayi coach ya ye fe Luis Enrique na ne kokwa apa yes na ne kokwa apa abufu ahina ko mama Luis Enrique okay ne caliber baby a coach bedu a yes na eni kwan say sisa yes na eni kwan say because watch amanfo bi ahihye mo 9 enemy nu na obi ache wabo mo yensa where was me cook apa onti intem la UEFA Champions League final na odi ye no we born woto sa 5 goals Chelsea ya hu mo bona say ma 3 a we nya ntokwa bia na according to FIFA wo mo say punishment re papa ni sabeka okay na punishment no a perfect ewo French league and the UEFA Champions League on set tournament 4 years yes kasi ye tena beche eti ombe fine no na omasa someone massive punishment na omase abasa a pet tarnishing image as a coach okay eti to punishment on the man no a be punishment so pa eti eno enso eno pinia ye fan Luis Enrique eno woni jaw Pedro enya encounter ultimate na ha twen wonya kran ko bebo yes wonya ko bebo be hye no twede pa na adina ha twen pa because player there coach he has woni player ekonya da encounter after game na ebesa na ha twen eti eno nso ani kakra eno after game no reactions ya etimi acient no antokwa na goalkeeper ye fan Donnarumma wonse ye jaro kra na chese wonko papa Chelsea pace na ne ho chese wonko tototwade pasa na senu a omama no kwase bema nyabotem etuba mi na chese penia ye fa enso Monaska na awose wono ana wose so ko openia ye fa Donnarumma na okacha se bema na da bi okuku woso too much marimra from calm down and some for pantia ye fa Donnarumma and for catching ana wo baro away from nyina wo park so eti emeku hunuma se eti no after game there na otimi se ensam pompantwe ene etimi to twame pacha yankwani me entami eti pabesi na tumodi no enso etimi atoso eti we ayo pania ye fe Enzo Maresca na Enzo Maresca no first season wa qualify Chelsea team no to UEFA Champions League nyame ya ntoma next season sanso wati Europa wati Conference League no Enzo dia si na so ene wa sanso gen FIFA
club wake up no enso de sina so enti eye for achievement openi fe enso maraska enso timi ajaye entemotima ye fe chese otu performance no and wo die pa ye enema enso etimi ekoso me part of attack toto so na enche me pa besi for me na pepe so timi kama tukwari ni wase wo ya semesiam pia wato from no bema wo je kwame hwiwa sum eyi enu a mensi pani kwatwe na nyansa nketo et Luis Enrique ene pia memma pato from no eti no ade na ensempi wow na nyansa nketo kwa tebi me pato from paako mienu miensa bito so we maye woduma ante fada kama me na yenkwere misa Lonskin Luka Modric anya nkotu AC Milan. Oh, okay. Odu itri kromo. Yes, odu itri kromo. Oh, okay, nice. And come channel no. Oh, okay. Luka Modric. Okay, wa hwema na fort. Yes, wa hwema na oman oboni suit no. In na white. Yes. Sea blue sa na wa see me ma kama pa. Yes, kama pa. Kama. O trouble abono so be bi. Oh, nice. Alan says so Timo be 2 season mi continue Luka Modric. One so ready no. Me ba cha for last one mami. Na yenhwe Alliance Arsenal akwasan payer eti here we go Loski and that's on Arsenal yes say onye hu say here we go na bibia di dem na akwadawi ye fe Christian Mosquera na me hu for me ka say mosquito cry Mosquera okay African tribes message because baby eminya no e wasem ye na me kwantu office so buy no na me the money team office so buy sisia no the etie no na 20 million euros 20 yes 20 million euros and team aye fen aye chese Arsenal the Gunners and they kofa aye Christian any bla papa many Christian on say Chelsea for Enzo almost mo kofa Enzo oh yes my boy 18 years Enzo no more Christian Eriksen Arsenal for that be also to kofa Christian for ni bi eti he say Christian and abana na me yad next season obi ball tuma tin de matima ye fan Arsenal na enema so atumi ay Kamantlowski fantastic Alan say sa ukwa monania latest oh yeah what boy tuma latest ye wo hono Manchester United so ye na openia ye fan coach Ruben Amorim Kuchito yes ni koko ya pai oye dwampenifo the dwampenifo eye niam de as a market na is through where the Manchester United yes because a team last season nyame nko kiyewe na ope players are osemutumi man sa players ope no coach ni adwa asempemfo ye kokwa asa bi ha adwene yes omutwom na ase ha adwene pa according to a story was say as a Ruby Amorim say players bi obe provide dia ma mpenifo no bia no as a omo dwene price no ho na omo hwe player obe boa ni mo say season we mo jam on one kasa for the players tie ba say be affect team no yes me on say the last time many buga discuss about say coach obe boa na so mo but me catch buga say coach no so wetimi aye adwuma na players bi a open no mpenifo emfama no say omo de sa players no man went me enyisu wo mu anye adwuma ne dia na ehun say open ne na yontumi ye adwuma by for now players are open mo nya mfama no adwene pa Arsenal so akato ne bro na omo saka branch FM Victor Gyökeres Arsenal na obebo yes Arsenal na Arsenal na sisi ya ko Benfica krampa onko training watie twia players ta twia pa o Sporting CP yes Sporting CP okay ise ko ase wadwa timpenifo no wasimpenifo nye bibia se obeko Arsenal se enya Arsenal dia onu a won Sporting CP no onu so won team bia nti e waso ko Arsenal nti say for na Arsenal fans go so mudi nkomo pa ya wo mo hwese nkomo nso betima akototin na the end of the day no won so be see academy team I fe Arsenal the Gunners fantastic me fancy me da CP no me yansa bo ye dwumadie so ye bona Bugatti transfer wababe de monkomo area mai oko Facebook ama Liberty FM on Facebook ye dwumadie nyina onso betimi enya bia hwe for comment ne bra na yenya daje enkinkan na Evans ayesa or say my name is Evans more fire I like your sports and also area braye issue so enya asem yeto yenhwe na yenyi dia kanom enso emfree ho na Uruma Starboy
or say watching the show live and create at Half Mem Airport. And now on also Edia Breyer shisha and Asam Ketwakra. Na Milito de Cardinal or say I'm Milito de Air Sports Doctor watching you live from All Star Media a college campus Accra. Congratulations to my team Chelsea. Greetings to my lovely wife Gloria Adubia inside University of Energy and Natural Resources at Sunyan campus, and my sister Madam Patience Amo okay Bedu inside Sefi Yoso and also Eddie Abba. Okay, you can say ya can answer bit me abasa na ya kenkan and so Eddie mama men ko Bugatti ho na me musansa hefa na ewie odi enkomo no Eddie afa yewia na ye je aboafo no ye di omo nkomo kakra sana ya sa to aso German ya loski man ene obedi nkomo na fine ya loski ene ebewuram nra the FIFA Club World Cup na course one okay you said na ko ba bia no na take the center stage nti yes you be take this opportunity na okay and the transfers when they be see wa ha okay and me adum watching na ya trust go for ba bia you saw about Chelsea we first the Virgin Cup we the Virgin I say Kotoko as Confederation Cup on boy no on so na bia no and we new FIFA organized competition and team akos one nti loski na oba e be di mu komo kakra na wo kan question be so busa bia no problem metima ya no me won nsem and there be na coach ni ya me won nsem sa do pina ni pia jeshia oponi nyina loski na pia jimatim no 4 2 3 ni ahodo bebre di twato kra inter champion league final intensi 5-0 eti debe na Enzo Maresca ya otim dominate PSG loski o man 3 unanswered goals into koba yebedi mu nkomo kaka na etie fo bebe na adwun yo mu na ni amomate ni amaska Kaloski man okay me na say mo swenche reporter be this week ya no obeba sapia de me ye nya sapia we yanka me timpen fo ho ya opa enka Manchester no kra ka me de beto kakra jema home kakra wo ho o de to kra nka so de beto kra de me ntime fan to kra ba ka me ebe ya juma ka me de beto ajema home kakra wo ho ebe ya juma what ya se me de to kra de emfa o ende me ntime kra 2 week de de ekwe de bia na eja obeba na afa okay onumbo ne bopa ebeboa ye yes tidi eguso cobra oba ebedi nko matse say okay Bugatti na yatene ka wabra watete ho de ama bebi awie odi nkomo afa no na wapone ho kakra de ama me ne metiefo no na density natural mineral water eyen super say nyamese no kroni ahondindro stronko na wo sansuo wie mo so wonya bi no ya kope bi no na fridge no park wo de ne gum se na be ya me pato onkoto eye ya de bia emani peduan ene typhoid fever no wo de doctors ne be ka chiro nurses ne be ka chiro se abapa nti nsuo na ye nom no nso no enso ka ho bi enti me pato wo de no obo ni peduan ho ban dia na ensupa obi agya tum eno na ye nyina ye nombi na ene makoye edema ye eye density natural mineral water na eye sei ena hyehyane number 27 new rate unya du tana so a main road ha omo airport juma na me pato number obetimi afre no 0596 6047 43 na me pato wonso otimi afre na me pato betway enra masa amanfo freshika yeni ani wo gide se Chelsea betimi ahye PSG no eno edi go so ma ye disika bruta na betway omo app no so de sika no akase ena wudie na me pato omo dia omo ye no se Betway scratch and win promo no what you say o scratch na o win sika pudo na bibia aye kama na nyamesi ne kroni sika thousand so pa 9 million Ghana cedis and me pa cho so no obetime nya kwanya na watime adi sai sika we na bibia aye kama enso dia ma me ba cho we no ho Gaming Commission of Ghana enso agia Thomas Yansia enya sam ketwa mum na de woman say utwa na odi atwene ene nyansa enso atimi dia to na bibianso no atimi aye kama yankwachi apomoden papa free me pacho
power ɛyɛ specialist herbal hospital na mepacho yɛbɔ ma ba so emprema komako ɛyɛ enkono so adwumapom airport no otim say yes enya some getwa hepatitis B C A ufaisi liver prostate enlargement immune system mepacho ne nyina no say ulcer fibroid kidney stone no ɛyɛ SK ɛna mo de yɛ ho adwuma na mepacho stomach upset ɛyɛ liver care ɛna liver condition alias caretakers jerekaje councils and measure mepacho no enso ye mema de mebato prema obepo atwuma mopa no enso ada wasede a mebato wetimi afre e was 0244 54 44 22 na mepato wonso wetimi afre KIT solutions ni utumi say yes o mataroma sincerely yenko kumase se yakwakoje phones biem ena mepato kata woni ti ya na wanya quality phones no na wonso wetimi ayuso na titro no iPhones a woto mo de abetwa manso SR no ena opebia yewo 64 gig yes also 128 gig na iPhone 11 yewo 64 gig 128 gig ena yewo iPhone 12 Pro no eno ense 128 gig na 12 Pro Max no eno so 128 gig ena 14 Pro Max 128 gig oko na okwaje Samsung phone Infinix Tecno phones auto nyina onsa ebetimi akabi search journal say ena me pacho mobutu a omo airport chuma abronsan no a GPRC fodi omo chuma omo na so ena onsa ebetimi aka omo ne mekom ena tie na hwe yenchi number no wontan so e 0245 40 41 40 na me pacho nso wetimi afre yaje phone awie ye kwa kwaje spectacle yenkonya V1 Pro smart glasses na ahwehwani we shawani a masa enya for life bi na wode bo me ba chewe no spectacle utumi say yes ahwehwani we bonyom egu wasum na yesan so de make course eba no say voice notice aba no obetimi de tie na ahwehwani we yim foyini ahwehwani we san so record what you say yesan so charge na bibia ye kama sa upebia number is 0243 66 foot and I say 0243 66 5188 na mipacho wafre Dawood herbal product Dawood edrono ewo dwamanso na Dawood 366 capsules we sisi na ya and weta no de wiase bia sesan ye no one twe ya sasa brobi e kan wato and tutuo no we no e de wo to dam anie mipacho edrono ya Dawood 366 capsules mipacho we no say obesan so hia Dawood ointment e bon say general body paste and also de no and tutuo sanam din kan no factory keke na usisi na ya and also factory keke na Dawood herbal measure e bon say mepacho we no well so appetite and also ulcer na mere fever bi na attack wa fre na kwachi bi chemical store drug store pharmacy BMO ebi wo ho na man 0244 88 64 37 na mepacho wonso wetimi afre na bibia aye kama mamenko bugatti wombla na yendi enra gamer etimi etodwa Chelsea the Blues hisia do mu krom omo ene etimi age FIFA Club World Cup no enso ere esi omo na so Bugatti yeah let's come on okay yeni nkomo yeni nkomo enra game ni todwa yeah let's give be sha se no fanyam ni to ase kakrama me nanka yen sha se iPhone be ha yen me ne unu yedi nkomo se nken ha adwen sa enti ADB yedi kitwa bi enti ADB Chelsea me so na o kan ye na why o si bibia be fa share na ma ko block here ya bibia Mate we so ototo niama kakra bi na ko se hia when tansi I just said the year 2029 Chelsea for nyum ni so unya ye so se unya Chelsea for nyum ni so unya be man you dey ma me monitor we hwese no ade Chelsea nyum eni so okay anti enwa anti ma mo we I say Christmas song no ye kwa edibonya I say Christmas song Chelsea fans o Christmas I said ye wo Christo na ye bo no sa na nyum ya ko ye ni say the team na nkasa free heaven na ba ye okay anti sa na ye okay team e kakra bi na anti eyo ya
Say enwa no. Yes, so simple. Oh, okay. We how be any okay. Yeah. Let's keep. You see the mo beka se enye mam bia be yama because mo na mo krom. Because mo na mo krom. Eye modern born e chest. Obofo ne de ne nam ho apaso. Eno de en kre. They see the mo krom. En kre. But enye se eye enumdwa. Okay. Reality. We nyese bia ye bu team na ka obi aya we the SCA. Okay. And when intense FIFA for na me adma 2029 na be sign akoso bi mu nti. Okay. Aduma no ade anu na edin. Na weekends no. Ye betra edin komo pi. Yeah, na Saturday no. Na Saturday no na. Okay. Edin pa say Loski as a pandit pa betimi agina wo chechiru ma akosi sen. Wo wie no. The over charge tactically Chelsea be ko ni say be wie no because the PSG ebe we ni bet o me we ni kra na enko goals no not be brave. Okay. Meroski enra ye nyina ehwe game ni bi. Menim say preparation Enzo Maresca and some e try can weekends no. Me say what be brave. And oyo obi so wo sua de hu say team na won ne kwakobon there are certain positions oyo mu ye very strong. Okay. And until team bia na the positions be strong no. And then I want the kwakose kan obeye. Oh yes. Enti from right na e die mu say masa kotoko ni asena ebo. Yeah. Wo hwe ha team na omani mu na e hye. Yeah. Ti kotoko kwakohyiam den na obeye ani mu hye no. Ebeba for mama no. Okay. Am ye kan wasoski PG team no. One omu full backs no. Ashafa Kimi. You know men so mu ya ade pa. Yes. Omu ya ade. Yes. Aside no in 15 half from no. Okay. Honum pa na yo mu second stronghold. Okay. In 15 midfielder Joe Neves. Fabian Ruiz. And San Wako tell the crowd they say do a wingers now. Yeah. Dembele money kitchen baskelia. But what I say. But Enra, who Chelsea? Chelsea decided say if say Pierre mu hand na yo mu stronghold dia. Me manipulate tactics me team dia den. Anya e masa oniade no mo bobo no mo biem. Okay. O mo sa niade no. Yeah. To show your coach ni ni. Shasmo kan. Or see PSG have 3 midfielders. Okay. Omu wa 3 midfielders. No, John Neves, Vitinha, and Fabian Ruiz. Okay. And 2 of them were in charge of Ruiz and Moy. So share Chelsea. Reece James a right back, obo number 2. Yeah. And what coach in the ball midfield. Or didn't bomb 15. Okay. And to about Moise Casedo. Yeah. Reece James. And no push Enzo Fernandez as number 10. Okay. It's so share asema o kan chester no o ma obia posini ba ko so nyina mekan weekends no wa yeah so obia be hia posini ba ko gina ne so yes to ti ase e say ne Casedo no e be gina Casedo no gen FIFA no Mosca on Reece James no e wo say Joe Neves okay any bitinyam no mu ha adwen no eni kwa se o mu kuta ball ne che oje ya ne agina so e na wasan so agya Enzo no so gina Vitinha so sorry Joe Neves so o man mpion ball no bebrema okay team fifia for one the coach in Saudi say obeche players miensa e dey among this kind of midfielders okay but what I say ko Casedo won't keep tackle ball coach ni play no so Vitinha mo no mo ball no mo pass ball no ma wingers no me ma passes bi anko biem okay o mo ball na me nyina o mo so ti Casedo man ha wo de Vitinha me the number ojano so sa okay Moise with James in the same thing and San Enzo Sango for me and Sano emum guta ball nche to share cards e pie mu a oh yeah sana de nete tactically we can use say honum no or some for the adwuma because Saturday no na chinom or say we thought it was a good chance to exploit the space with Cole and more as Malo Gusto. It was the game plan. It the omni say in tokro na that the moment manya pass one ma pia for no omusini na okay and we decided say then tactically obey Isuko Palmer and Malo Gusto our wins wo na honum so your weak points oh okay wins wo no hwe adipre apia de besia kan be obi ase na ben na PSG wins wo no start say weak points and see gra ba sa wo kan say wo hu say won ye asemi na namba be kire mu a kire mu upon the game against Liverpool na Mo Salah kwani no Mendes okay omumie no ba lo skin timfa bo nko tieni e pa na we nyina no Mendes e modaba so Barcelona PSG Lami Yamal hu no Bukayo Saka no Mendes e baako what I say ba coach ni sare say obibo 2 players o me pressure no Mendes oh okay nti ye be kan se bia first na 2 and 7 no nyina e push no sure that's the whole issue to know Cole Palmer that's go where Cole Palmer ball as
left as a one so be obo so win so it one no gina no menes tabre hot what they make us at the brim the moment about be features the chiro oba no na ko pam adwania ko sen finfin ho okay na gusta for dabre ho ba ti se ko be first go na mayenia the moment about ne ba no ko pam adwane Emmanuel Mendes yeden if protocol be da space kese e nam so ma malo gusto de bon yeden e kwotro atem ti no coach ni sare se no Mendes woni bon bo se uja one obeje me man 2 players okay and who say aside no so no the center backs no so no fifo so emre Bernardo and Marquinhos to hear the second goal na baby a ko pama de ball no guru fifo Chesolowski coaching tactical osuade unisa ade no e ball enya din informa Chelsea brain but what to make us ball is sanity okay so we coach a so we team man na kwa kobo no na we share strength and then weakness and secondly so share full backs now or Ashraf Hakimi and o kicha Vaskelia o mumie no ha adwen pa o ka che Kukuera se money nim bebre okay ko Kukuera no sorry Vaskelia no o dwane pa to the eternal speed Pedro Neto so kwa sambra beboa okay Ashraf Hakimi pusi bone ba manyina ho dinachi mo ka bo mumie no a bo na Ashraf Hakimi be ye no okay sekuto no nko ana o dinachi wo be frustrate no ontumi de se o ye no Tiloski wa Pedro Neto ye hu ni sa e no coach hu se da bi attacking de onyai na ye hu isu ko pa mama se ho na de honom de ma Ashraf Hakimi mabi okay to hwe no abo na Ashraf Hakimi lost no retina be 5 point something Vaskelia and ade ba ko sambo chess biam ni say all play all okay only team bi bobo no obo Saloski wo okay team a wote ne ho ase okay ye nyina ye defend yen sanso offensive len sanso ko enim no woni say team na ebo adin so betim awene no okay a teamwork to hwa Joe Pedro na ono ogina ni mo no manan no olusubo na no sanso aba okay ko pama no a ono Loski oye offensive no o sabe tackle oba achiri Loski ebe den and the team of the PSG team no et matter Chelsea and aside no na chi no look at Robert Sanchez crucial saves yes sometimes in bigger stages Loski we here goalkeeper with my savior and no dey benya Casillas enya Buffon because and no the keeper na here no Loski unim say na poor for Casem bi say team that's na almost say identity ya mfa no anhye that team of the tournament no say sanka Robert Sanchez bam the omuni say and no 6 saves okay crucial saves na Yasin Bunu de no on say Man City any Hilal boy no 4-3 but Yasin Bunu 10 saves 10 and I will 6 but what make can say ti no to me say bo nan kasa na ye bo no na Robert Sanchez Loski poni nyina achi no no so de na ba one on one Loski on so timi ye savior for the club okay me dan se nhwe ni say wa ma wiase nyina ho say Enzo Maresca sure or apron tatis ni ye pa na otimi di edi nkunyim no but Luis Enrique na woni option bia say tactics na Chelsea play no betimi asesa ne nsa no kakra Loski babia na aduro no players a oyisi omu da bia so de omu bo no omu ana e bo nra no okay antidote bia ni hobiem and some ball we no bo abri bia no o de abedu final obo this kind of formation we and a winning Madrid or the share Bayern Munich or the share Atletico Madrid opponent nyina chi no wasanso da consider ba akopɛ okay what you say ti wo gidie say Chelsea ntimi mfa ne ball na obo no like butu ni so e kon bi obesanso deliver or Chelsea so okay what you say and team na ne ball so ka so be san sakura no enye ye because team no they say hwan biem obe ka se bia se 4 back na obo obe ne den se 5 back na bebo obo team na ne ball no o san so press because as a coach they be read the game no sure I want to say be a first half na niam anko ya mfa but second half no then na o se me ye na me the room into the game sure Loski the omuni say one ade ba ko am PH ne say omo antimi so an convert omo chance omo nya ye no okay ball ade ba ko say bibia e go she sanka PH team the ball team to Chelsea atem nim ba ko a kebe this man to Chelsea team no okay but what you say some changes be changes betimi aba Chelsea team nim sanity because go aba et information Chelsea bono afomo se ko pama na Malo Gusto mu nko ani mu biem o me ba chire because go ato atenam but you know Loski opodo mu ye nyina achi no ade ne ball and demand to atenam Loski players na odo obo no Chelsea so decide say key players o mu no o mu na Chelsea ni o mu pre how to make can say because only maybe first number sa we so
Neymar Messi Suarez mu na omu the campaigns no and so mo players so omu no omu pre e ma Messi man anim ti Messi ko ba bi obedi na chia ko obi ti no ane de coach ni sare se da bi de Enzo Maresca dia ye me no me ni antidote bi abiem oh okay na just like box na coach ni true town o give it up oni na oni option bia bi obi o show bi abedi wadanse so hwe na nim ko o de te wo chese no oni antidote bi abiem ko no Chelsea start won say me Reece James what is on the check coach in here James Botu but was say me for James Nkobo me for Matata say sir and are you a pry Enzo pry or some fan Santos mra o want to be born on the no say Vasquez kwa bakola neba and on this Zaire loski Zaire mu any mayulu mu ba o mu sa players no status no point me Chelsea for no loski now this substitutions for ne be san mam anya de be yaduma Dembele no touch boss okay sana tedia na Henrique wo adwuma ye seriously as a coach sure because we coach na do more din na o ma ye hu nsa no adwuma de ya sure oh adwuma ye pa final game there eno so hwe ni game against Inter and sana ko to Inter for no coach ni fan easily say with experience okay or the best PSG Beloski ye ti ye ni no na mabunu no ama working harder than Inter Beloski ye ti an say Inter I consider 5 goals ti no ane de we aye ball aye mobiem okay yeah final game tactically ko Chelsea against Man City ball ni na ba ko pe na ka beta she the ball there little mistake ka be ye no what you say and the mistakes be bana or the least the trophy happen on sent me anka na dey ba ko coach so kan say I told my players that this competition will become just as important or even more important competition aye boy e ho be hia and as ho be hia pa than the Champions League in the future ebro mu ko bono okay ball amoko akobo we e ho be hia na so ho be hia pa empo dia Champions League on mentality sana coach ni kan that's the mentality of the two boys Chelsea coach no eti na drop am so the message ba boys ma e bi da mo nkonkoye Trotsky sometimes you send you a pep talks on so ma cooling breaker some coach ni catch players no ya dey bio ma adwene Trotsky opponent now Chelsea so has been blessed with the Italian coaches because some if that them among for crown me twa so Chelsea has been blessed Maresca ye juma yes and some kitwa the first season or the Chelsea are qualified to Champions League yes was had the Conference League and the FIFA Club World Cup incredible job and aside that Sika Chelsea akonya so ebetuma the actor players the account Tiloski Luis Enrique there were tactical man but no one there football is sanity we would so continue no we ka sakai we there no one there Loski I'm imitra nye ye ko team ne there sanity we team Loski obebo 4-3-3 4-2-3 bet mo ye bono na was sem because nura se o ka so there ne den kra ko Tata James Moa look at no Chaloba na levi ko the defenders o mo achiro very calm one to say obi pimbo obi prepare obi ni manema very calm to nura tactical Loski boys were very disciplined one say your game be o ye bebo wie na beka say e be a coach na the boys na nyom day yes by eno ade yentimi nka say Luis Enrique na the boys na nyom day obi yentimi nka sa eno ade enye bibia na course enye lack bia eye tactical game coach na Enzo Maresca within 10 minutes na Chelsea away game no 10 minutes no say kai coach mebo no Tiloski sana football at 20 kudos to Chelsea team ni say money bo mu bo ni there for now say it's okay the next and I'm yard my season the share celebrate me akwa be Enrique the team no was share ye and be bodo madu kwa it's okay ko waje Coupe de France waje French League waje Champions League team for so many years aka na one trophy obebo aka one trophy obebo nso on hospice for the Super Cup no ni ahwe de betima senti you say coach Thomas Frank awabayi ebe sua de the friends of Maresca o say onso no say England club and the club na fast wa share akwaji apo nti Loski attention ready na coach dem fo nya hu apo ne saa edu say sana pep Sano ye na no be ebono sana tie say me ka say baby Jurgen Klopp na full backs ne Robertson ne Arnold money Sadio Mane afi du baby na man fo jegina Arnold ne Robertson afi dunia Klopp bresa sin ko na wi o say aduma no me ko sabbatical leave nti be edu no de Enrique
this was something called another plan BM Medford no was at the sun because we are doing it among form say unya si wo kwan a was kitin wo twani tie okay mama na wasena yemfa brena kanbre fie na yemeto so office ne mo Bugatti na wotene kan no game no na odi mu nchirimu amaye kwan a Chelsea coach friends Enzo Maresca efa so ebo Luis Henrique no na odi nchirimu na abre kama yeda na CP yemfa dia kanbre fie dia the big family enterprise ebusia we so pa etayechi na dani denyina yedi fisem no enso eba me pacho yanko na yankoje television na eso na ne bo no efo esanso ye papa fridge type piano omo ton bi e amount deep freezer and I say tabletop nyina on sabit me akabi air conditioner kona kwaje de cylinder microwave blenders outdoor fan outdoor sewing machine and machines akanyina oko Secretary Bibia Farms filling station wana eho ena mobutuo mebato mo number ye 0243 920371 na mebato wonso no wetimi afre Yasin Heban Center e the Yasin Mesha Trona ba mebato in terms of odie no eye typhoid ena atokri ni pedua no mebato menua ba enche na bosomi we sanso beso anesa menstrual pains no edu hwa che papa e ba nesa na utwenedu krom na wotini su twajajo yedo ye calendar ensisikei eba unya bini mebacho wodro no Yasin Mesha na mebacho natural causes Yasin diaba no enso bo adwuma pa mebacho man se bema empema gro no nya de wasa wontime mo adwuma mo ba no ene nje ho eno ena kwasiblo no se sexual weaknesses ana se mebacho wode no ayo sisi ena ya hunhwu agene entime enwo ba Emma dede emefie ho eba sa na nkumafo na ehuna mane anase nsefue ene yenewo enye de ehia ni gesi yante se obon kwa pewa bi o efie ho enye de ehia ni fire wo na mepacho Yasin fighter castles eba nse gono kinda is a surface me pato de no e white a drone ye fighter castles na Yasin co castles no e no ense ye sisie mo adwuma na ye ana so de no e ye me pato koko ana sa ye mutim untimi nyaw na ye okọ ade no so ble ansa na connection etimi aba me pato na man ye 0244 72 35 51 ana say 41 mom na me pato won so no wetimi afre yanko di esini ne yanko siesi yese no e Active Point Dental Clinic omo daroma esien wo adwuma de omo ni size omo ena esiesi yese na ba ko etu no omo de foforo e hye e de amaye ntokro bedi da osena se ananse me pato wo se no otimi se won hye da hu ne kalaban odie asam na sre esansa wo sena sebi akoye se kontomle na aye green entino untimi nsla me pato fako na omo siesi ema yamfa yeni enchiremo e was search jonan semi pato bebia na take filling station wana omo ebo adwuma de omo ebo bi number is 0554 5717 79 na mipacho wafre boss macro credit na ebane se sikasam dia masa se yenje o manka abo bia chiawe mipacho besia bia opebia yewo bank bi wo ho okwaje besia de wia obesi bia toso adwodwo no enyansam to mipacho bank we die okoya odi an se for Ghana card bla ye be ma obesia bia opebia na wadwuma no wakotre wa hiem no achi no ebane se susu savings ni nyina ombeboa na money is 0596 920833 na mipacho wafre wo mo ahaban heba measure na edrowe eye kama pa ahaban heba measure mipacho bono se yene a yellow so appetite anasa menstrual pains menstrual disorder your waist pain sexual weaknesses mipacho drono eye ahaban na Philomena Fosia Estata Mateba ena mipato motombi wo Sergio Jonas Amaye na J Mensa Draso ena KJ Enterprise woman na e was Sergio Yoso Mr. Aba Dani Heba woman na butu Kumase na money 024827 7708 na mipato wonso wetimi afre Kofi se na no me de we ni ma o we ni CD no wonsa nka o yeah wonsa kamede wonsa ka o de on se o de edib de na ma me de ma no oh okay ye kiss yeah kiss condom no kiss condom kiss condom ha sem na make ko wonsa ka o de wonsa kamede one fe de na ma no me de be ma no se o tata me de be ma no oh okay and this year de uni bibi latest in town no kiss
strawberry condom. No, strawberry masa ehwam pluta strawberry condom. Oh yeah. Say kwa kwaje match no. Na say we bi nka ho a enya de a oba na be makwan ama onso no. Watimi age match no. What you say? Ti kwa kwaje match. Na oba no ebusa say dia bi na o de ba ya. Masa wa hwe ya obedi dok no kwa o. Ka kiss o say ne oh yeah. Say nye kissa. Me yes sure so be ma oba na be ma okwan. Because kiss there otimi say boy juma. Na strawberry say ehwam. Nti ema oba na tinka no sole. Yes. Ema oba na feeling no eye deep. Na wo be ma wonso no watimi age match ne ye pa. Yes, we so ema ogina so che. Yes. Yes, I don't have to quarter do for Debbie. Already prepared. Emma, when you're kissing us. Oh, yeah. Who did say, oh, kissing? Come pa. So, when you're Tiano, oh, yeah, Medium Tiano, hey, Coffee. And see, we don't call dress will be a mouse, will be kiss. Strawberry, nibi. Okay. Kiss condom. Yes. Okay, kiss, never be a come up. Oh, boy, Juma. A boy, Juma, pa, match in your smooth. Maybe be a come. Okay, yeah, Befi na yeah, the fee seven. Well, so it's me abroad, maybe be a come. Na if it's a door super. Yeah, BECHEM transfer update no, you didn't come kakra. Na players no, so do na when say sika seven no, sika seven, the bimu to make came by 3 months. Send the be a can 17 no. Now former Asante KOTOKO defender Maso Ajimai so kai no. Yeah, Maso Ajimai. Yes. This year we see a kind of Makara United. Oh, okay. Now we didn't come up afa omusika sem ho. Se crafts ni bi ho asika sem no ayana emu etia. Wow. Sika no e wo fom pa ayana sika sem. From KOTOKO to Kaira. Ayana omusika sem no iswa. Tinga be yan campaign for nhwe na aja. Omontimi enye hu bibia nti mehwe adena afa musika sem on Ghana na players no no dey say for years in Yina ya complain ya me kai say you see chipsa as the PFAG omo pani no say on the customer team players no now come be say be kura 400 Ghana and two the players na nkasa we krum 100 there o musika sem no form amuka etina to be na say season ko na we yana bere na etutu oh yeah was from 400 Ghana for a month I know what yentie kwan of fast so edi enkomo no maswa see no kan ye aga change of form and clubs no on say obia wages different because back KOTOKO with me 10,000 20,000 the oko different club different so what you say and so obia wages different. Another class, no, minimum there, they with me the 5,000, 6,000. Because me work KOTOKO say ni ebi moje high gamma, ganium na, moje high, enti. Oh, when you say scan how be negotiating on a club be negotiating no, and una, enti I say juma, ena bibia be okay, because me free. KOTOKO eko Karela then I'm jiwa KOTOKO man and then I'm jiwa Karela because omu nye the same so what's man okay enti ablante ne de no na e bisan say some challenges be na as a player am face pa e wo crabs na so ye okay enti me hwe say ade na betimi aye Etiloski me hu ni say sanya wo kan from KOTOKO pa to Kaira that is the difference ne emomuwa emuwa pa na o hwe adwuma wo ye na wo de be 2000 na wo be call different adwuma na e the same adwuma na kra ne sa na wo be di bia 500 Ghana de so obam be bon yuka bon no be jabo eti ha dwen na just give me sadi we ankasa de esempanifo boa o painful mo e be painful mo enyi eno poni na no ski se club na nkasa ayebo Ghana Premier League na nkasa no o musika sem kra atesen okay on say company was sadi we for years ya kan wasem as clubs na nkasa e be participate wo the Ghana Premier League no o musika sem man nkasa wo form okay yentie challenges nkakra na yento aso hey okay ndi adena ayaya ndi
Kofi ye ntwaso yeah eti loski club na nkasa ono ba Ghana Premier League no o hwe ne conference mo ono ne sika kakra bi na dem okay mama hwese be fa mama hwese ibitimeti ebu a obetimi aboa be 2 months 1 month 2 months na salary nyamba it's na face more challenges because it's gonna be ana is ready to try see no there times face challenges kakra be any class na okay na ye sansu busana sente ba na sa no a oye day eba na sa na o kan say mo face challenges e ba na sa na player mo dey na ya mo tumi ye say no there it's me about a month 2 months yes some months now salary number it's no ejina players no so na it depend how our management na any players in be dim komo now ye bu also mutia bonuses so when you match a bonus beba it's always be I try to be when you match seven bonus beba because they on betia okay enti enkomo na ya kwetie no enkomo no yeah loski man asema o come say players especially Ghanaian players na there omunya encounter these same problems just say ebi mo come di bi mo pa ebi mo die come di wo mo okay sika sem no wo form na loski say ya wo kan ebi o say ebi a say ye ntuo mu ka na yo say bi a 1 man 2 man na salary ma ya yeah omutimi kobo games ya bonuses bi o menya no so mo win nko ade ya mo win nko ade okay in case o mo win so say na de na wo se koba ni sadia de ni adwene hu mienu say ene loski Ghana ye boss ni games a wo do etonton no de entwam da se kosi ya dia kosi ya dia because player no one ono wase sa o win games ya obetime nya bonuses ono ne de no ebi ni try ye na ye ntua ne ka no ko win game no nya bonus ba bia o bi de ye ntua ne ka ba ni game o ball ko ba no so ansan so win into obafi obedi de okay eti ball no kwa game bi wa be ko so ye fe ne sa brante wo na game ni kuta o gum kakra ma ye o ball no be head ya hye no sisi a obe page na o se ball no me ball no ba na de ani wo be ton sisi akora because e come de no okay Neski me mu say ade ba ko ade Ghana Football Association so mo chance e ma ye hu like boa teams ni bi so ne say Neski clubs na nkaskia kan say club na e ba be sia kan ebi mu ni backbone bia ebi mu ni backbone bia o sika sem no sika sem ni nye okay ya complain ade o ya che enso nam say minima de kodi ampanifo atrase hu say da bi ye mo 20 ye mo 18 bre ebi mo so club ebi wo bi Premier League ni mu a e kom di bi mo na wo ye club Loski wo Ghana Premier League mo untimi ntua player akaye o bo Ghana Premier League Loski just imagine okay ebe ye se ade no se nya sponsor dia se sponsorship ne buy betimi aboa okay my teams ne nya kaka but for now no munya na so teams ne ble emu bre pa ye kasa ka teams ne qualify se bo Ghana Premier League ne dia Loski hwemu sanka o sika sam wo so ansan waba okay asebo e kan ye ne o ya kan wasema Loski me de bia mi suma clubs o mo bar so ho ifo am obeyi mo bo mo ho de 11 wonders mu okay Sword Road Blacks mo bo mo because Ghana Premier League Loski ye bo no bibia ni mo okay bibia ni eti se kotoko ni ase kura ba mo mpese ase be bo a yese munya bo tre bo wi a ye betu bonus samam Loski tima abrantie Maxwell Jemason o kan Loski e yade ya players e o Ghana ha no obi encounter bi beti ntimi nka okay and next say what the upper place wa me bi free team no nko na de enko interview bi bo nsi mo meka no nsem de beble oba mo timi ka out you for no de nti o man tim anko mo ni ma mo ko bo mo game ama so a o mo say skasem ya o mo say be 5 months nti o mu coach ka e be de wa free sire mo be sia ba be mo obejai Loski de player ne kan de me say se Ghana ya to de ma wi ne ya say ye be fa trasa o ye season say data ba August e be September na ye wie e kom league nkwa okay tie ne kotoko ne has media man other teams Loski be bien go stars mu bi nations for mu bia na ko bobo nchenchen ne dia okay Loski offer kwa ya Kosovo no e fast because in track papa okay because enye ne na wo be complain eche still there na sie the season ka iduru anka headline sponsor ne da so me wa na ke da so ye hu bi for now ye nya bi bet ya sa shadow date be Ghana Premier League ye de com league na ne be ball Tunisia league no pe jabo okay ma temeda se yemfa ye stories awodo akane engugu hoy na no ena Atlanta friends Justice Nkuku Blake wedi nkomo o in sister station e wo Kumasi Pure FM
Ebobo Kotoko players be din say Shisha ne Masimbi sa Ekoso. Na reporter Ebane say Kotoko IMC no ebe meeti Mohamed Kamara, Kwame Poku and Joseph Ablo normal discuss about a serious allegation former player Justice Blay the etu monosono na Miss Coordinate be obia omahwe na omedidi ho enkomo omo say on the 15th and year that be 14th on na just china yes omehia say players way na enkomo be obia na omno omedi na omahodi ekoso sure. Last weekend say can Saturday say can once because some pen front transfer players we mu you know mun transfer can sacking cry and sacking omu because nya debi on say duro e bia no o ba say we meet you go ti o manu asem loski sadness you very bad me see we dey say nya sacking sem na dey say na dipa dey na say bibia betimasi yenim dey mpanefo nkasem na betimako okay me bibia betimasi koloski Kwampoku baye no Roski what did they make you say Kwampoku baye one what the car kwa buchira wako Africa kobo kakra ba okay to kra ba ko fo uni say bra ba bua kakra ta say ne nkoye nim na uwo team Roski ye mfasa embobo Malika kuwa 2017 kobo ha to folk me wa kwachi ne say o twishisha okay eno kwa say kwachi no omhu ya so se da bi akoda we say suban we de ye mfa mbobo o se ma okro omutem ne tene contract Loski, the Kamara money, Abro another place in the Kwampoku Loski, a yadi at the tiny pantem. A bedu sub African Kotokobakono. Yeah. Sadio man setting on Mekabili Loski, me see, a bafatium. Okay. Sentin and paying for from now. Yes, or more. There should be a or say be from when I say, yeah, of Afena, Obia morning crew, and where they answered that, Yenga Debbie. There's to a was I say, who's a war on, what in this war? What did you say? Empanifo mbrebi say wa obedis obeyesa because me say area beba say we player untimi numbi or say what you say e bia onom sa no nti maybe sadia play akan loski sin case ye no kura o say kotokofo fa kan bi so a mo di be sisa dey sa na say anya punishment bi e mo odura loski who knows players ni bi o mo free other clubs o mo bana o mbe bokotoko no o mbe kasa we kura du brebi e bi mbe tra no mshisha yankan we be pay ma yankan we yes ya ba continuation los nyame admo tena results papa mo throw emra omumfo bia no mfere enkan we se kwampo ko ne boy 9 omye mo go sintino onye nkofo guess e bia Kamara ne dakpo wono kra basa ogina chiro ntie nya no na onnamu maye yeni asem bia kan da bi Azizaba onya ade akofro ba bedam bon the competition enye obusuani bia dia wasana akofi na fofra ba that's how it is kwampo ko ye obi be boy the two be boy be second top scorer and we o yem panfo na go be sako mo twa na be hard yan katie ba akopɛ be frank atebe tazi mu a loski ni e pamo na ko ba bi Kotoko no oba obeko oyempon se ye den eje busum ye som untimi sum akɔ ba bi obi ba be bo sanete beda se ye Kotoko ne ni nkomo kakra na yem fada we ne to aso na endo na Kotoko players no sanso e bounce back arrival no of a players omode omo shadows aba omode omo shadows e kwan be fa so me ye nti endra and players no touch it down on say omo ko kakra na ene Monday ya on so be medical text and the training start na just say omo ye medicals na training na sha yeah na omo say 22nd and omo be free Ghana has no call South Africa kobo Toyota Cup no omo Kaizer Chiefs yes na omo we are on the 29th ABC Tuesday no must return back to Ghana na preparation as out to so new season no na omni preparation now atwaso na game omokobo or South Africa no Ghana Football Association Ascension o masan o ma duje atum se Kotoko awakonya se o metimi akobo sa game no teno so ye de eba no na haso folk wan hwe ya omo player friend say Kevin Osaishi 3 fallen teams and a show interest a planter no omunya no a omo pepa nti anonso ye de eba no na kunadu ya dom so ne contract na so with us for ko Israel division division 2 bi na Crab Lancers board and so eba abeye workshop bi e de ma Ghana Premier League teams no na division 1 teams no na o ma chire o mani ma ba ko mi no bi ene so se ne be ya season no e sha se a o mede ne ma pa bi gu akwam te no ye de eba ye de bi e ma ye tie fo no na haso focus so abo Roma omo Vision FC forward
I friends Frank Abola woman no ewie anasa na we na anaso ye normal baby any Gold Stars eja 11 players kwan 11 players who am say temu pa 11 players na temu pa o meja o kwan o eko ma wo se dos pa boso mtwe Sadat Mohammed Owusu Banahene Andrews Kwabena omo nyina eka ho o se ya omo nyina Charles Kamala Charles Kamala mo nyina Michael Osei Frank Amankwa sa guy no onumbo pa from Techiman 11 Wonders William Denchi former House of Folk player new club wow and Alex Eso Godfred Che we any 11 players omuno ma wi anesa nti na Prince Kwabena Owusu former baby any Gold Star player no so no report e ban say obeye ne medicals ene e House of Folk camp na bibia enso etime kama eno edi free e ban no na house wona Blanty friend say Baba Amedu Golden Cake omo center back ono so room House of Folk obeye medicals na bibia ye kama na chese crowds na ni ablepa Kumasi Asante Kotoko so room former Wafa and KOTOKO Royals Ringer friend Adams Enusa ono so no omone na wi anesa Enusa omone Enusa wi anesa KOTOKO mu yakobe 9-10 signings say omone Blanty ya Adabo so wi anesa Adabo so mo wi anesa na Blanty friend Ali Du Mohammed ono so ewuram to Mediama na okusi akan ediama wo mu ena Swedro Obras nso ewuram amu pe Blanty abeku eye mensa oye player edema KOTOKO Royals omono na ewiewia ne sa KOTOKO sanso ewuram ne adubia so attack bi wo a onumbo ne bopa friends Flip Amwa Flip Amu say what's the disciple ya na and also the eba yedi bi ma yeti for no na Adrian Assassin so agree with Misak a free year become Chelsea and so many navi na okay Precious Boa no but Dreams wasan so bounce back I return back to Dreams FC the and also yedi free eba no na apprentice friend say Kevin Kofi Sabah Golden Cake for keeper. Oh yeah. Kaila United and so no. Any ablepa say when Ablanti no AD Kasuboma ebetimi aboa. Nations FC so any young apostle 18 komo Ablanti friends Sulama Yaya Abu ono so omunya na omse omani beche. And Ablanti your friends Abdul aye Shungu ono so esi akan ana say Abubakar ono so be si akan 3 years Adema Kala United players ni ablepa mo sa House of Folk and so any abresa Blanty friend said Nana Kwisi Asante Visions FC player menim say when he edi na chi a on so no omone na wi anesa and so far we any transfer update kakra e wo yepono so no Kofi let's keep on on House of Folk Kevin Osesibe ebe move you on clubs be di na chi no okay Roski di omone say say born ankasa ye born there na abrabo ye born ye boko ye nim Roski Kevin Osesibe oba House of Folk no onye flop okay onye bad the obetuma ye bia no oye but has from for money into tonhwe say case of na ban ye okay season akona we ya nisa has wa fane omo awuamu na amufa say some omo ni bi do na so edin komo omo di bi mo din komo nti omo transfer na Loski say case of na ban be ke say cause season ni chance ye no on say na has play sunny but omo sunny play because within no ni ball pa sikano de be na so what you say and o hwe asiba me hu say Loski the way asibesi born a ball no me ankasa me perception I say me ni bobo no sheda nya ade a encourage me pi okay me dey ball no dey me ka so ni mbo na me bo bet the way you see born a ball no obi bia na o tie be hu say so you player na we striker okay na so nya abotre e ma asiba what me expose no okay the ball no aye giga oni bia ene e be ne we center back Loski
a calmness. Okay. Sitefo pepe ni sane manu say ni obiem. The season na kona in case of an a big time Aloski. They should let him go because was some why there. Okay. And that's the option baby free bana. Baby and no be sika or pen crowd life Aloski. Near the marketwa. None or buy ye obey when we ye musa said baby has for here no pie the classicus. Kotoko ni has the no. Yeah. It do sa Aloski musa say sibe results be ni ane or the ba. Ti Aloski say offer bana swan. You should let him go, Aloski. And now as ni Champions League biako. Omuni confidence ka biako mwa. I did top 4 ya league ya be chance. Tigi di bia nim sa. Sika ne sona se beto to play be me ne mensa. O kromwa. Aloski o mananko. I think say to work. Okay, me da senti ADB fa ina me de ma on to so na yemfa enwie ne yemfa course no sisi na yenko yenem. Kotoko nso be ye fa bu sensuous no. Mobile lanche. Mobile lanche a enibre e wo mu pa. Nti ye wa jeimo ene Kotoko fans ya mota afre no. Brene nie se monso betimi de mo agim. Eno na kire se wo ye Kotoko fan. What they say we kakra e de bo team no a bibie ni na wonso no watimi de wo agimanti yema omo entie we no kakra na ye nhwede ya ade no etie Fabulous Asante Kotoko say supporters in the morning for the morning Fabu Sensor 20th July 2025 where ye kwesieda Kumasi City Mall car park 4 p.m. ye register Kotoko supporters in nyina biem enti sa ojo hu di say we Asante Kotoko the FA Cup champions the President's Cup champions supporter papa dia any Fabu Sensors launchy for wujib na ye register of FFA na be ye certified Asante Kotoko supporter a proud one of course na sa kwesieda na 20th July no Asante Kotoko ebepa omu new sponsors want to say wham na nuachi so ye new players ni nyina ye beda omodi e de akire wo bia na de de wa akire ni say Asante Kotoko special jerseys bi o ho a ye bebo no auction wunya ba akokofia baby enti Kotoko supporters obi anya krado e Sunday 20th July 20 oh okay nti ebe kama pa ebe boa we ne be me hu supporters are di Kotoko team nachi was maybe 8 million maybe 6 million nti oje hu ne say Kotoko now we register supporter ankasa no answer register na say official that's all be Kotoko member ankasa bibi a meet support I think it's an okay na Stanley Buodi yes or say watching you live from Seshi and Zara say we hu no okay or say greeting to my auntie Abigail Efum of a Seshi Eprutu, a chip compound, and her case, Jeff and Shura. Okay, senior, that's it. Me back to beat me about hey, Barnabas, Chelsea G Cup, PD, no how. Okay, my first caller. Barnabas. Senior, how about you? Okay, me back. Oh, come back so. And one in that. Oh, didn't know with some Sawadaroma. And 30 days. Then an hour can and yet 34 vegetarian, 20. Me can pray for me, son, as a off air. Okay, yeah, anyway. Now, from 8 to 10, 11 we say na only a prof. Okay. Hey, and why they come out to move? But you for it is a big pan of never cap with. Ethiopia. Oh, man, okay. That's the interest about for them. Fanka, you see me. Yeah, you Lanka, you see me. You are a mobile situation. This year, I watch and the battle. Isi abana bas o kasa na man you team you to say when John o kasa ma man you dey on to me kasa o. Oh. Mate ma me na wasena ye ko. Okay, me va chon so bit me about room na ya to aso 0536304070 200 Chelsea for etimi age FIFA Club World Cup na so na so na ye din komo kakra so e wo fie ni na o wakwanya sa wie se otimi bo room e be fawo
na onso watimi ede odi na aba beka ye de ho 0536304072 0536. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Okay. Yeah, say bit me for floor. Hello, good afternoon. Afternoon. Me ba chudi bi akasa free. Okay, me ba cho mawuli ni wa bomo ya. Oh, okay. Mawuli me pa chinti we. Ma me mo aba so na me cho abega for my boy Juma. Na the American say enra Juma na Chelsea and simple. Okay. My Chelsea supporters here ni je papa. Tan say no we are seeing any say PSG for be queen edi enso panyin di panyin. Enra e kire o mo pa sa mpa ya wo be mpo na panyin ti ase. La Chelsea supporters ase da PSG ni ase so ma kai. Amen no ani kundiaba. Okay. So kana uni gidi say bit marry ni. O me de na mo gidi. Me ni anu ni Chelsea o. Mo fan buga na ne gidi. Me ka che buga se mo be win ni. Yo, ma so that dem me kan se mo be win. Any mi sra won so woni ya mi head. Mate. Me da se pa me mpa e bo kan wona ma mo win ni ye. Ba ye ne mo betra se mo yi me yama. Enya hwe. Hello, good afternoon. Fire. Me ba cho ben radio no too much. Nka wo twen wan ka me ni beje pa. Odin be bi akasa free. Yɛfrɛ ɔpanyin kwa bɛm kasa fɛ dwom. Ɔpanyin kasa me pa chinti we. Yɛde mo aso dwuma pa mo yɛ. Okay. Mo ya de mo me hu bibia so. Na kotoko na yɛbɔ mo aba so. Ɔmo nya ɔmo yɛde ɔmo ase. Pɛpɛ so ɔmo nya mo kɔkyɛda. Ɔmo bɛde ɔmo adi akyerɛ. Okay. Na PSG fo nda has fo go mo ni match no. Ɔmo keeper na ɔkɔ box tro no. Ɔno yɛyɛ ne dai. Empanyin fo bɛtwe na so. Ya show mo ni kanta sa yɛ wa na ɔkɔ to twɛdeɛ. Okay. Okay. Bonjour madame, de bisi ba so ma bisi ho hasem. Mate asotwe ne beba. Ye de ampan for the asotwe ne beba because football enye war. Okay. 0536304072 so betime about room na ye di nkomo na bibia ye kama. Hello. Yeah. Me ba chudi ku kasa free you. Me ba chi enti o. Yo, enwa Chelsea na me bo ma ba so. Mo ya ka okay. The whole Ghana men idea omu na chabet say Chelsea be rusu. And I'm going to make TV home with them. In fact, next 3 years, me can be TV kura mane ebo from. I say ana. And say and come out to boy with Toby ma. Me fast hangeno. Okay. Oh, I can't find me say Chelsea be rusu. The whole word, make us say the whole word. Oh, I can't marble. Aha, nti sesi aya de na ma se. Mate yense ye da sepa enche bia na yesi forma ne so na KOTT kese e de kase bono so tumi atoa wo. Yemfa we se obetimi agina so. Hello. Hello. Me ba chodi u kase free here. Mr. Kusi ni to ya tanso. Okay, me ba chenti o. Yo, na ye beche ti ko ba so. Na yo ti ni cheti ono ti ma de we are Dr. Mohammed Yama before no ball team na ye nya difa. Okay. Mate mesme dance eno na ye former president eta PSG for echi. Na o hwe game ni bi na ho ne senga PSG be ko ye ba mfa. Hey. Ankoyi. Okay, your boy hona yes from KOT enche bi obetrans ye hwe se betime nya last call bia na ke na wie kra na yesi from. Okay, ye hwe se obetime aboruma 0536304072 obi anya my dear yesi from na KOT ababeto so e de ma wetima bedwafo nyina nka champion man Bugatti enija ahye na koma moma no enya asem keto akra prof ono so otene ka manfo close nsem we ho adwuma edemaye na awie mediane oben Robert Losky yedamase se dane day nyina motayechi na moboyechi dom na yetimidi dwumadi esronko eye agudie mu nsem no enso etimi bawa kwen mo na onso no wotimi enya bietie monkoso na muntie ye. Yes, monkoso na muntie because ye trans here de mope ena ye mamo mamo frɛ no ye bre na so ye nya asane out awie ntimi emfa course ne biem yentimi emfa course ne biem ti ye twen se KOT enso bitimi aba na abeboa na bibia enso aye kama nti ablante no aye seated dia ye beko
na KOT jeti kesiye enso abetoa so ede ama yetiefo nti bibia ye set dia KOT wona wiase nyina eti okrom ha de eba na se news to Canada on size waji bebia boso wo de ena yetie wi nti yenko na yenkwiti news. Awe homande se mamunyina ajo liberty adokunu yenu na chiripo enson kasa fidie eso ena wasugushi ya wutie no nan abo ebra wi duru se yede kase ne yasamufo adawrma waje bre asonre sokroje ede amayen ene eye dwada kaise ene ikuta wonsa bosomede da etoso edu enai wonfie pimienu ene adunu enum Ghana adehye yebema munyina jo amakwa aba bomboden yankase edem live ewo Facebook My Liberty FM My Liberty FM bomboden se wo be like na wa share wadwenkyere ye fa kase boy hu no ehia ye pa yi bomboden se odi beguo ede amayen bomboden bio se wo be like na wa share na wo de wadwenkyere nyina enso aguo ede amayen My Liberty FM My Liberty FM edem etuduru wa na wa bo homoden aye ne sa pepepe enso ede amayen enedai ewo ye nkase boyi eso na kase boy ya yesi hu kondwa yede bay ensama wodo ne edika ne editie ya wasa wote no eno ene wasa yede ebrɛ na fi yede esomwo ensama wodo ya yede ba ewo kase boyi mu no ne edimu akotene ebi ene sɛ ya gasai abeto dwa sɛ odwedi ampo Nyankopɔn ya adon ne yetiase yengu ye na tekyere mada bodwie mu a ɔkyena dai no ɛyade sɛ ɔmampani John Dramani Mama JDM ɔdnani ɛkyerem ewo atoye atifi mantam yimu na wo atoye atifi mantam ne botaye ya wɔde ɛba nyina ene sɛ oba na waba abeda ase ewa abato so nko ya Ghana adehye ne adehye ye wayeto ede ma no mangunim die mapa eba ede ma no ehon nsam ye de ba saa bebepe enso ena hokase boyi mu no ye de ani bekiremu ewo ensem foforo na ensem foforo ya ye de beba no abeto dwa se wo se hwiyo so mansiri mu no se ye ka impulse ya de no a enipa be se du enan ya banyimfo efa wo moja ekoye emu enhwehwe mu no eyade se ye kese no emu enan de wonom enya bi ya wonsam ye de eba na ye de ababe somo na wo ensem foforo mu no eyade se adehye bi pacho asrese mpanimfo enyemwa se ne be ya ba bia wonom ti edi dwane kamya kwo se border eya amene wonom ehonsam ye de eba na wanya bi atie ne gidie ne amanone ensam eka we ho ana yesi nkondwa ye de esomo se liberty adokunu mienu na chiripo enson kasa fidie so kase ya samufo waboa no na wasono so kroje ede ama yense yenkinkan emfama ho na mekai wo se wo kase boyi na kinkan mu no ene ya obete ewo kase boyi mu no eyeme osomafo Kwame Owusu tikese KOT ena obete menka ewo kase boyi mu Ghana dehye mayanje bre na fe yentwa ho hyimakuma bi mra ba kase ni nche mu no obeti ni nyina. Liberty FM, Liberty FM, Liberty FM, the giant of the West. Awe o mai de sia yense kase no na kenkan ase emfa ema na yese kase bo no akenkan ase ede amaudia ye nyina ye nimsem ne yedikan abo ho amane se ene wa bra Ghana adehye si gondwa to aba ede ma omampani John Dramani Mahama ne jeje mu no waye ne se ene obekɔ mantama wodo ye wo my Ghana nyina na ve wakoda ase esanse nipa ya ade a ose ayeye ye kese no eyade se ordinani ekiremu ewa atoye tifi mantam mekire sahwi yoso da we kura de enye sahwi yoso mu na oba ye mantam bi mu na ve ode naseda aba besisi so nseminti ye ko na ve yakwaje mpanifo adwe nkire ewa aseda na chi no ede ambiem de yenhwe animu
emfini ho esansa Atoya TV mantam no de ye nya dodo no ha na awasa ansemi mo no ye dikan ene aban krache pani ya owo kane aban krache pani ana owo akontombra mansi mu ye wuro nbunyafo yo sana mo abonkomo ama ocheche nsama wudom de tudwa krache m se ene dis ya ban yi ba ye hunu hwe ba yenkwa ahomando so ye wura woteme kan me mo wadwo ejo so benia yewura na bibia bokọ anwumre ya mi adom no mpa bo ye ho ye pa ye da awurade nyankopon ase ye di kan wa bon komo dodo no na komo no kura ba ku bi e beto odwa ne se ene dis ya ban ya his excellency John Dramani Mahama ne woda no ba ya Atoya TV mantam ne ye hunu hwe yewura abeto odwa se ochena dei yewura oba Atoya TV mantam yimu wakoye opani e ba ne amanyosem ya wakwadare wo ho we no anya bibisem ne ndisisem ye bisa wo ede ensam na wo hwe ani musa ban krache pani a wo de udwumadi aba wiye no yenti emfiri ye mampanyi ano eba ne Atoya TV mantam puntum a mena wasena menche watiefo na anwumre emse every photo aba na 2024 abato no koye no emse Yura Mahama ebedi nkunim enti ha na oba no I think enye bibi shrinkun bia na oba beye so bibi mawa awo ese pata se oda na se enti yasteda na oba beda Western North na se ewa sebi abato a omo etoma no 7 December 2024 no enti me de minim se eno nti na edena eba Western North precisely Dwaboso yewura na me pese ye hwe ne se eye dan a obey adese ye wa ha ye kohia ni ye betensam na meye wei na fan kopi ebedu ba bi kura de ahwa ni aban dada no ye nyina no ye bebo akire ochena ede boten ene wo se ye tifri na no se Atoya TV mantam be sansa wo ankasa wadi nya ka se oba ye boso me be se nson no ye hunu hwe minua no kwa wo mu ne se eba oba no se ne medical kan Western North ni anasemeche Western North menim se bibi kese pa oba ababe bi kan kache ono eyaseda no de ba but bibi wa kire dia eno de minua ebe de kakra sa metumi akase bia oba be yese because I'm not part of the team now Juma amana be pm Western North no honorable say what oba da Western North ase honorable say what masem yase a na me kire say unsusu yemu no ede na ususu say nkai Western North fo yeti efa ne nsam ho a ebe ye nde pa eba ne puntu mu a minua your friend is saying one kasa wani tua se ye gusu a ye bo apro 2024 elections no in some na NDC for eda omano pa na omode ye campaign say over Western North almost about 86 to 90% eye kuafo omo kire say ye run another danko akufuado ebo a wose odi tokoko no wabu akuafo nti akuafo entu abama no na oba obehwe say sa kokwa sika ye tonu amanone no obechemu miensa no de mienu amakuafo enti na ye mum bia na nke expected large crop ekwampo no na nka sa abo no beba because no say which is 31 million na ban ne to no was anka na nado aban to no 65 million enti what by we are expecting say nti akakakra na koko ya she koko main season we are expecting say obeka bibi afa koko buo ho me mama nom ne me papa mo yakuafo Western North no omonto tia betumi ama motivate amakuya yo no moye no omotumi ayen ne kete se be ya dan kwa ma no musutumi nya bibi ede abobra nti no na me momu de se obeka ho bibi a I'll be glad because what it can say abana amon homodo ewo sa cocoa price no nti ye hwe enu se obey obetumi aka mi bia pa cocoa price no so yewra se ekoba se oba na akoye se Atoya TV mantami ade ba ko ya yesi ene so ku adwuma ne keka ho yi wanko kan ne ho asem na eba ne se aseda no koten na wode bre ye na eno no eba sa wo no asaban krache pani na wadi mansine nim pen no obefa ne sen
I was Mr. Aspiano, McCann, I said, I know, I be do a city, but not the now become be deal back kind of work as a Western North, even a day, and I'm a call McCann, the cocoa price and him. Into sober now, not so that young man for not to be not one kind of here. I mean, over there, they shaking me, and I said, instance will be a man because will be a Yamawa, yeah, a chat to I was so young, Okodanase, because one can be a home because there will be a timer. They do a water, you better to cook woman, a better. Is the one can be a one there, in the Bahami. Now, they be or not walk, and also why any rules of Western not. Your rules will see a challenge, though I might try not baby, but if you shoot our war, I want almost no more than at the boy, Western not. So, yara, mami misa we na sana me jawa mo akwa ekwan ya o boss ya no. Am say awo yen morning show so ye ne aban ka jepani a empo emrase bedwani mum ya wo no wo sahwa kontomra mansini mu no. Ode tudwa kire mu say oba ye ne obeto ye ne say NPP aban ya matwam no. Akwan no dodo no ano mo de ama contract. Nanso contractors ni kwan so. Eno no wi ya no say. Oh, Minia, on the no concert, Sasama, if you know, by and service, the Biamacasa will be a war, service, Adri Kutano. No, woman is a more and transport governance, a continuation. And it's a wabba, not the one the immediate past MP, not what to me, Lobia, capture all the rules, cocoa border. And as a buyer to me, captain, I was a woman order. What they are mechanism pushy. Sir, also no do lobbying skills very fast. Yes, sir, but yeah, omit me easy sika amma contractors na ya wodo contract among no more to me the other side. But no case this year, you push ya over some years a year in Sarah at a bridge. You push ya send a contractor one year they were jaco. Come on, West Asia, man is that Kaka West Asia, Manema. That may require the baby or do you make a severe 75%, and I say 80% are good for years, and I do a precise. And the Sunny Americano, a mumway and trust one, Nidia obey and say, why not be some time over some media? It will not quite when you say to me, Diama contract. I also push it, finance ministry, no, with me, release Gamma contractors, no mobile site. That is the only thing that he needs to do. So, yara me de wo si na koko wo kan ho asa na koko prices ya wo kan wansa me wo susu say aban no sane wankasa wo yesa hwedehie konkronko na koko wonya so mfa so pa no de na ana se bo no hwa nka ban no ye ne san momu a ana nka be ma de hie ye wo to ye atifi mantan ye wato yen minhe yes say aban de bo 13 na no na de be bo ba sane medical kan ye no. According to the records, any campaign message you were at top force or minister for finance or can yes a cocoa bono and he you know the some you know a upon that and come to 65 million and you need to cannot 6,500. It's a minimum with it. The Yantibia premium of Bianca. And no, and I may expect to say one more candidate they should do the needful. Bema akuapo so boato mu yam eno na me expect say omude bema akuapo o Western North and akuapo o kan na so mami jaw na sana be ya odwumade ya wudi ubetimi atro ne tie wo mebia na bibia ka akiri a wo pesa wo kan minia enye ne kasle bia meda wase wo akwanya wo de ma me ena nwumrei wona me abonkomo na me shop na won kan ho wadwuma wo yina wo Liberty FM na me enta ho metia MPP for Western North na nso se emo maba mu sebe amamu de sa opposition ya kobi pay ene ya sa ba mu nim se ya to toniema eye den ya 2028 the nyina aka ya ho bomu a we are going to take our seat back see omunya ya friends akukudu se ya den ya ebisan ba abamu bi jo meda se bibiri nso nda se bibiri opani ya yede no bon komoyi aye ankane aban krache pani ya na ogina mu de ma adehia
Wanom ewo sefi akontombra mensin mu eye yewura onmonyamfo yosen amwa na wote ne nka se wagebre akire nsama wudo mu sei ede akire yin Ghana de se yento akase bone so yeto akase bone so eye gina ye nimsem se enche bia de beto dwa se nde yade bi atweneti yade ya atweneti no eye monkey pox ya ye twenti afren se mpox ya ebeto dwa se oba atoye ativi mantemu ampanifo esusu se adehye bi ya wo monsa aka no yade bi adokoro na enam so ema na wotwe kura ne na edi ahine ne se okobo no apoye mantam no kogina motechi man ya ye kuropon no a ebi atweneti wo ho enam so ema na anu fiada ye nkase boso no ye ne openi ya Safiyo so mensini apomdin atena ye no se wokọ wa health promotions officer Yera James Bedu Amponsa ebo nkomo ema wode tudwa ekirem se empos yade no wohwe wo mhwehwe mu a enipa du 9 ena na wonom susuo se yade bi ewo won so nenso wonon koye hwehwe mu no ne bepie mu an se sa nipa edu 9 no emu 9 ena yade bi ewo won so a Safiyo so mensini no ye betumi akase nipa 9 ana wonom enya bia eno wo kire mu wana montuo ya wonom etu afa ho prempre ameno kasa de efrimra ade no saase ewo mansini mu nipa edu 9 ena yede yani abu won na nipa edu 9 no ekofa ebasa yeje won ho ade na asisi won ho na apai no yefa ensuo ewo na yede akofa enfidie yede kofa enfidie mu no emu 9 se meno kasa ya de se mansini nyina no nipa 9 ena akonfirm se omanya mpox na mom nyame adom obi ani ho awawu ena obi ni homo a yaje no ato hospital aha enti eno ho SMB eno no obi ani wa wawuo ana obi anso ni wa yaje na edna ato hospital ya yewrei aje bre na fe wa kire ensem na woni nkasa ye mu no san kasa ye editudwa wa bra o chechire mu na ne nkire mu ene sei empanifo ni adehye ya nei wonom nsa aka won se bia yade bi ewo won so ewo ye mansini mu no nyade se wonom betena ase ahwe a ama yade na tretre o kire mu anamonto ya wonom etu ede aboa se wonom betumi afasa kwanya no so atu yade no ase ede afri ye mansini mu ahun se yewo ye a hospital bre wo mpatamu a anti baby a nipa na ye hu se wanya bi eho no clinic ewo ho enti clinic na ewo no nurse for ni afomde no won na edi won ho adwuma but ye ma won ko nipa se de ye bo dawro bia se obi nya yare na onko nipa mu se be ya yare we na ye contact ebi wo ho na wo ho kan obi a obetimi ye ma nipa na enko nipa ye ma enko nipa mu nti ayarsabi ahodo na ewo wo ye mantam no ye no nyina edi sawaso akyerɛkyerɛ sɛ de yare ne ti nti wogi nipa no information nyina no nipa na kokasa edi kan no ne ano ye den na be ha de ye ma nipa no ba yoso hospital ebi nso ho mo nipa na ankasa ne fie bro ne be ka sɛ the severity of the situation ye ma nipa na ankasa nso ekora ne ho ewo fie onse we no enye mframa mu yare ni hu no nti sɛ COVID-19 nti nipa na betimi atena no ani fie na wano ankasa anese fo na boa no amanagi na wo yewrai ne nkasa yemwo no eyade se woje bre chechire mu se ye kase obi enya empos yade de bia ensenche ne ya edadie protocol yes symptoms ya edadie ema wo hu se yade ya ana se ne ma ya ba mesu die ne ekeka gwe no eye empos bi ena eba ne senti okasa de tudwa chire mu se enema wodo ya obebobo so yi no se uyo obi dan hu sa nsunsuansuo yi ewo apomdin mu a bomodin se wodi wani bechirim ewa yaresabia eno so wo kire nsemu sei yare no efremu wa ho na ba nipa ho enya bedi nipa ho wi a nipa de ma nipa na asenso de a obetimi ehunu se yare ni bi eba oso ebi eye ahohye ebi etese ho ba ye omre waposo ba ye omre na de edi mu akoten pa ne se ensanini nsa akese ebe sha asisi wanim ebi betimi asisi wonsem wonam sabio amodin ha wasem nyina no ebi betimi asisi eno no etese ya kwa no te se chicken pox but eno no de no ani no soso etre esen chicken pox enti ya fa sa kwa se obi bia wo mpatamu ha ana se wo achichiri baby na wote yanka se wonya hunu san asensude mu bia so a apomuni aso bia ebe ho wotutumirika na ukọ se be yare no enko nimu na ne krakra bu Yera James Bedu Amponsa apomdi mu no osan de ades de pa ama obi bia ya wote yanka na akobasa apomdi empanifo
ade ato anim sɛ sɛnea nneɛma ɛkokɔ no wɔn ahu sɛ ensusanso ya ɛda di ɛwɔ mu no ɛyɛ yadeɛ ya yato din sɛ empos bi ana atwe ne ti ɛwɔ mu no sɛ ne poto kasa e friends isolation ɛwɔ sɛ wohwɛ na wotwe ho firi nipa dodom ade yom esan sɛ ɛkɔba sa na yadeɛ no tra na ɛtrɛtrɛ na afei nso wasan aka cha de sɛ yɛma yɛni na hɔ sɛ de bɛyɛ yɛnkɔte yadeɛ bi ɛmfa ma yɛ ho na afei wɔ se ɛnsa hohoro so yɛma no eni dwuma pa ɛwɔ yɛ namantu awodo mu efutu amede be man say yare no sai yare nso ba na sai na etwa se ye boye ho ban ye di kan no ye momoden se wonya yare ni bia wonfa ho nkotwitwi ni pebre esa de yare no be ma bi no nti etu obia onya bi fu se de anese fo no wakasa no wontena se ko se bia be ko 2-3-4 weeks time no na bibia akọ afen so ye ne aya kan so ye mbapa no mu a ekobush ekoche emowa no enso omo hwe omo ho yi ena afen so ye ntan hohoro ye nsa ne de evident na da woro na fo bia sua de nkoso ne horo yensa wo hand sanitizer so a de kita ba bia okobia no na wabɔ ho ban sebe ya yare no onko unya ho hye ani bibia na bomode adutumika akɔ ayaresabia Openi ya wuti ni nkan openi ya wono oye health promotions officer was a also health directorate and wuti ni nkan yewra James Bedu Amponsa na no fiada wo yenkase so and ye ne no ebo sankomoyi yentoa kase no so na yenko gina mu ewo ensem fofurum empanifo abu bebi di ato se ba akofo hoyi ya na nani enso onyankopon ani kata wonsom so no enoa ani nipa ye pa ye benwu ka hu bi ema ye kyekere boa na openi ya oda atuyire nchembrem aboafo adwumakuo ya yefre won se nadmu ne nkrabata ya ewo atoye ativi mantam yimu eye maame ya yefre ne se Esther Opon Amponsa ono ena ne ye kese wode abaso bo chenchirenche pa ede ema openi ba kon ya se wode wani ekire mu na oba na obegina mu ewo ye mantam ya yewom ya oyo openi ya bibi wani nsem na efe nso wosan so edidwa potokasem ye fe ne se oye business man na ye rei eyade se wabɔ ne homɔden papa se wonsom enwa ne nipa enye bibia na ye ti wiase ɛwɔ se ye de yani ɛto aban so ɛwɔ se ɛtɔ da ye ntemamufo no so yetimi ye bibi ɛde boa ɛma ne manyina ɛkɔ nkan na ye rei ye friend se Evans Ganyo Lutu eyade se wabɔ mmɔden ato de botom akwa ene ekodo baako wato eno achi eye life jacket bi maako dunsia ena wato ede akwa swaman mansini no ene atoye nchembrem aboafo nadmo matena ya ewo ho na wode ena mantami openi ya odaso ma me Esther Opon Amponsa so ede mansini no na eno nenam so ema wa bra ma me eje niema no ogina mu ekasa ye na ne nkasa ye no ode aseda ema papa yi wa na montuo so nko ya watu di aboa Ada Mr. Evans as businessman wa de fa wa ya man in fact they actually na de enche bia na mote say is yiri afa ya brand ye ba ko ya no ne ma e ka ye nua ba ma ya kuma wa ya de fefe ya mai kodo no bebo aye pa omudu achile a nsuo no yila na de o ma ko ebe ma sa yiri na efe nipa no eso beti bebre e jacket no so bebo aye ama yetimi aye ye dwuma eso tobi nti ofa ye gina na do nem eda was sinyamisho nyamisa wampa esanse nipa ya ade a ose ayeye abusua ene ya woti yei aya atoya TV mantam no opani ya wono eneda atoye nchembrem aboafo adwumakuo mekire nadbu adwumakuo nkrabata ewo ye mantam yimu aye maame friend se Esther Opon Amponsa ana wote ne nkan na ne nkasa ye no achi ene nam so ema opani ya enam ne so ema mansi no ensa aka sa adefefe ya wono de beboa madwumadi ya wodie akoso ayowura ye friend se Evans Ganyo Lutu ayade se wone samtwerefo bonkomo na enkomo ya wono boye nam so ema wo kire ne kan no ema otu sa na moyi ede boye another you represent not that it's the man now is standing for our free region and then I just when you say na see you say ga promo ha kan show yiri a and free some you be da don't delay and show a yiri afa ya kwa ho ni na the no say me na mo form na just so to na mo commissioner no eko here say the insurance ban na me fashion no so say as a businessman no bepe life jacket any kodo e dey support some business so be o mo ko mo ba mo betimi ahen how
to the mind that they will have representing me. Opani ya wote ne nkan aye businessman ya wono na so mind ade so man si no watuma aba ne ho modern e de life jacket be se edu nsia na ve watokodo nso aka wo ho se wo mfamwa na wo dwumadi ya wo di sa to ire nchembre maboafo no wono mutimi fani aye owura yete ne nkan aye owura Evans Ganyo Lutu na wote ne nkan se ode ensemi gina no atu edwa Ghana this year iguso kai mo say high liberty adukunu mienu na chiripo enson kasa fidie so na waso egusu ya wutie anwumre no nan kase ne asamufo da woroma wagebre na waso no so kroje ede amaye no eno na yegusu ya ye kenkan ede ama Facebook no my liberty fm okwa like it na share wadwenkyere ya efa kase wono fagu of ama ye brepam ye begebre na fe ya so no so kroje na fe ya kenkan kama pa enso edi ama Ghana this year ma yenhwe na fi yentwa kase no so na yenkogina mu ewo ensem foforo emu na yekogina mu ewo ensem foforo mu am na yede yeni ekire mu ewo bibiani anwea so bekwai mansin no mu na wo bibiani anwea so bekwai mansin no emu no adwadifo bi ya wonom ewo bibiani new town aye bidie edwam kire chako market ho ana ne wonom esrem panyifo se animonimu ya no wonom fo mani enchirem ho esan se efin border emmene wonom papa na baabia wonom egura no ayade se edwam wono enyade se eboa wonom krantin ge betumi ya kampanyifo animonimu ya wonom to anamo ya ebetumi aboa na saabia ya wonom egura no ebetumi afiro na aboa wonom ama apomden wonsam agina ye edi ama wonom kirem se sade border no akoye no ama eho asetena no ayeden pa na ekoba no say yade bi so de ati atese dia ne ade sie no wono becha yade na fa papa wo aye ntie wa bra na adwadifo no kasa no Amai. Bito kosi obi die jansen ha. Na bola ide yentimi ntina ha kula. Bosum be se ennan da bia bola etim he yentimi nya hwe yentimi home. Wo didi ana bola wo twama. Enti yesra mampanifo yesra beble. O mesa bola no mai. Bola no. O me fanfiri ha mai. Yade sede kese no no. Yete ya yentimi ne kankan ne fa yeso. Yentimi kula. Emu toilet. Ade ya le beble. O mo amotemantam ya kra complain antontom ne ade. Enti yesre wo mo. O me fa mai. Me container ne si omagu bola na menadru container no enti minya kwanpo ne mawuram akoyi miniema woti ha se ya toilet wom bibia muawu o mudi betutum enti yate ya pampan kwa ne ye fam wo ha se ye de atompanimfo nanimu a omokotra fam so omo apeja so still na bola ni gufam esi hwanom zoom lion fo no mo ye adwuma ne ye se ye ntua wo mo ka enti omo so agya ye adwuma ne ye sre o manpanyi ene ampia wo ba bia ni hanom se ye sre na da woroma ne ma na ye kojira hoto aba no edi ma no ne ma na Yesu frɛ ne nda ewo ba bia ni abonte so nutan bola kase na esi wonom no wo me ye wu bibi mfa ma ye na ne ma ye bre kankan ni dɔɔso yade ayadefo no bia wonom wo bibia ni Newtown market wo na wote won ka se wakasa no enam ensemi so ama unbojamfo Samuel Kwagil ya do na friends se PK we assembly member at the Newtown ana fe chechere electoral area ono also kasa ya na ochirem anamuntu ya watu ede afa sa ensemi ho se bola container na obekaya na ye ba ko penesio ba ko no kwa na ye ketwa I shall speak to you bola container na ya kese mienu which means ye two anamo adum pempenso bi people shouldn't forget say ba bia container mienu ni sino e honom na bibie ni central market ni nyina mudibia no e honom ko to bola ye de egu ana timamufo nso e wo Newtown no e honom so to bola ni enti pressure ye de e ho ya na zoom lion for kasa ya na small one is your ye kasa ye no omo the bigger ones two na ba be si yo eti no it's up to us say ye be manage the ama overflow na ba no also with nanseng challenges are zoom lion for nya your cars are sa containers no they are two one amount so when the machines are up definitely we will work on it there is a step ahead there here him say problems are can be solved so spillage honum no the two one amount definitely we will work on it now and making sure say the man for honum be nya ba bia to ball idea enti yes we nya me sumpa free wa ahoni die ne ho enti ade enti na me nipa na makose me kwa kogu baller and as me refuse na me ko to na makona container si ho na ma jai se me fangu container ni na ma prefer say be for it means say ahoni die ye nyina be say ye bo mani CPC ta no enye no na ye de ye di waduma enti me ka kire ye manfo
and you will be able to say, I want to do idea here, you might think, say, Mo, and ya would see assembly member, ya would general Mudima this year, one our Newtown electoral area, and I Newtown and Chichiri electoral area, and I would in can, so I can say, Unmunya for Samuel, Quajil, and I would in can say, Wajabre Atre and some Audumu, ya etc. Ede Atre, and now so what to me and be. Now, American my muno, a idea say, O Mampeni ya our Ekasa. Na omampani Donald Trump etre se kamia kwa se Russia for no wonoma so ye den pa ende e ba se wono ene Ukraine for ntoka ya wonom de ahia ni awiase nyina obi aka bia kamia kwa se wonoma bomi fi taduku oka bibia ya wonom emfi ene wo chim se ye kan boko na montie dia ne ye befa ne jaso enti ye ka se wo chim se ode eto ya ano eden pa eba aba beto ene wonom so na ebe boa wo mo ama sai to no se to won so a ene kramo antu afie wura betu na akan bi ama o maso ya ye den eba ne akon ya wono mahwa ewo wo mu nuanom so no yatumi atu ase aboa ma ne nyina akonkan ebre nti ye de kase ne nyina esidi aseda nyina ma kase dem aboafo nyina se waboa ma kase boyi no atimi aye krabehwe ADB de me ko Facebook aseda enko emfama no abushia megina we so na medikase ni nyina asi me sorry DJ Losky eba no nine aboa pa mu pepepe bidin e de osomafo kwa